yao ene ya eda osana bosunda to so aduasa baako asunia de smama imamu nyina aha ensamo dro ya aboabo no se wi apomto bra kase bono ene bre na wi adru so se ne nyina ta ebesomo ana ensamo dro de ba ne edimokote no bi eni gana mampanyi wa pa abajoko ya frina de koi won ba betena se na won mahwe ensama hodro bi a ekoso wo ma gana mu titiriu ene article 71 holders no a wo musika eyese bucho no Churchofo abadi achire de ma osonama nyoko di atodwa se adechia won mo kase yewura Jaakon ene ewura Francis Adenimo yensa nkoto wonso aba no eye wosonoma na wo mu ye die ntira ayewura boache Jaakon di aba woso ono ana kan ya se wo bepre frankatuni de braye wo NPP amanyoko nim na so afedie wo kan ye no wasaji ebi frana special kwasi Peter na eno na court ahye se eno Cecilia Dapa nisika wode ne nsa atoso wonsamfa na ade ma no yewura eduji tamaklo lawyer ana wo kire mu yi wo se aban a wonya sika puduo pa e wo to gigiem eye mampanyi na do wona ban na so ye hu hwe ya wo mde aye abo men wonoma asinkete se wo ko atia galamse wi no okọ twifu atemokwa afa ho a wonoma chi nipa nnan na atubra ne ayasa age afiri won ho de esewani abusia sa ba bia nyo sa okọ twifu pra so a National Identification Authority one matchna ya ho no ne yetete a kire sa ECG fo wakotwa won monkanem emfefiri mantemu na nanom de atodwa se mabuno no ntwe won ho mfiri tramadol nom wi nom ene sakawa ho afofro bi ka we no ho yade nyina daba so mo brepam mo bete mo asam sene soan sa abo tata betimi atwa so no wadama ba senyuma ko bi ataroma enada ne da nyina won mo so yasene eye 3 core capsules winya bi abebo akoko master no afei 21st clinic near was a sciatica expert Dr. Abesian Control say Tano sapa chapa hono mua e hono wo mizo wan musu kraye mu Dr. Baumias abre pam ya beka won ho asem afei so we say back clinic see en control say abusua enioma ne nyina won mo kru kire data enti wo yade ne fabra stroke yade wo mo betu ase papa afei so enyuma konkaye won maso yasene ya cloud internet eka ho bi asomfo mienu a ena ya we ya tena se ya jetwa ye bebe sensem yi krogen seso chiema de ama wo eyeme akosia ajiwa akode boaten menimenia Ejapia apamdada apamdada mpa afei ansam no ninchemu ankasa enie Ghana mampanyi nadanko akufa do wapa banum abadwokuo na abadwokuo na wapa no wonu dwumadi titiru pa won ba bedie no article 71 office holders ha na sentam wonu apotwe epie wo ma Ghana mu ne mo kire se wonu sika wonu je se bocho na so ye huna de pote pa ya wonu ye ede boa wo manyi ebiem wonu sanso ba behwe enioma wodo bi e kwa chewachew wo ma Ghana mu die nkwaye wom de ye beto ye na won ma hwe hunu se aban no akasa mamuo ye a wobu no enioma nyina da abetumi akoye enam saye so wabra na mampanyi na do woje won matum e wa mamre kwa so Jubilee House no ana mampanyi de to dwa kire se asodie kase pa eda won mo so se ne ya number 3 fo won mo kanu no wose asodi da modo sapepepe enatie na we no wo ka de akire won mo se ye de dwumadie bi hye wonsa na ye yiw beka abadwokuo bi ho samontina se nya hwehwemu mumpense pesense mu titiriu ene o mamma no won mo haw won ma penie ne abebresa won mo famu a na cha se asodie no eye kase pa enam saye so ntini wo ka de akere wonom sa won mo hwehunu se ebra wode ama won mo no won betimi edi so wano na afei eho wodo nyina da won mo tumi asisia no ebra Ghana mampanyi na danko akufado enipa num ya Dr. Janet Fofie wodi won manimu wapa won montoma no wode asodi ahodo ehye won monsa no ensem sei ene mampanyi wakana fai. Recent times a lot of public discourse surrounding the remuneration of public officers has centered primarily on those of Article 71 office holders, and whether or not, notwithstanding the constitutional imperatives, we are deserving of what is being paid to us in view of the challenges currently confronting our national economy. It might well be that your work should also focus on these concerns and make recommendations on how they should be addressed. The task ahead of you is a challenging one, and it is my expectation and hope that you'll be up to it and deliver your report
expeditiously. You have my full support to undertake this assignment, a show of government's assistance if needed throughout the period of your. I was only attending Kay Ghana man penny not done qua a kufado. Na nipa numua wapa one more chaba jokono. Ya Dr. Janet for fear would do one money mono. One also a Janet Simpia so kasai. Eshaman penny bo. So send a wakan on one so shabodin second time. Area bogus to say one by a supper pepe. Young from Sobiata, Emma home. As a retired Article 71 office holder myself, I'm keenly aware of the significance of this committee. I'm also aware of the sometimes very heated debates in our national conversations over the years on this matter. It is my hope that the committee will get valuable insights, views, inputs, and support from all stakeholders to enable us to deliver a comprehensive and timely report to His Excellency for your consideration and approval. I was only attending Kay Ayatini Abajokonu Mamma Penina Pauno, Wababadano, Dr. Janet Fufi. Kaneno na say ya sohwe kura na abetro na oni oba bo bracket pe say tie bia wono beje e dia ma oba no esanse say oba ne de e dan se bo a wono ne memma ntimi nsi agansa na no wosono makokoto aba no ekoko wieye yewura Francis Adenimo ne owura Bocheja akon won bo bracket ntini yehu de atoso num ene de watoso nsi nti se beye ne ebeyi ba akon aka ho ama abonnum ano pepepe no na ewo se wo musan kokoto so aba na eno na twotwofo abadi akire ede ma wo so na manyuku no owura Haruna Mohammed ede tudwa ache se sabio saa enhyemudie nyina no mpanimfo hyeda kotena ase adwendwene ho a na ekowie wo mkọ bankuro se ene National Executive Council for no wono bekọ akoto aba no enkonkọ se mrahye badwani ka ho anase chairman ene ni organizer wono nso ebeka ho bi ena na nsentwerefo ebusa se na saa no ebasa ebeboa de no se wo hwe babia ene Ghana economy economy ni se de enema esiwe na ebasa eboa ema amanyoko na nkasa ni sikasem etimi tutoye nti se beye na ekabi nkobu mra nso no ena nura wono nko nhyemudie womode saa adwene no tudwa se empanimfo na bekọ akosi se agina ye no na no say na deputy secretary wode te Sompa ensentwerefo enim as a party no Enoano Yebishiaye under the auspices of the National Council. Now, decision ye take at the National Council no now a decision that is binding. Say Obi Biara Beji Atu. Yebe two sa particular emrano and now said the decision yebe regional. Ye resist several positions of our party's constitution. Ye compare Article 10.3.1. Now Article 10.3.1 no there shall be a National Council which, subject to the decisions of the National Annual Delegates Conference, shall direct the affairs of the party in between meetings of the National Annual Delegates Conference. And for this purpose, may give such directives to the National Chairperson as may be considered necessary for the well-being of the party. The Constitution, and also in Article 18, says additional rules and regulations to this constitution. There may be separate rules, separate. A bit is separate. And I say rules are encountered in the constitution and regulations of the party to supplement the provisions of this constitution. A bit rules are a bit support the provisions in this constitution. It just said in the wisdom of the premise of the constitution. Omuka said, Yintimi enye bibia free the constitution. Now the National Council said, Yebitimi aye additional rules to supplement the rules of this constitution. The National Council had to a body called the Elections Committee. Elections Committee, draw the powers from National Council. Omuko rules. Na sa particular rules now omuko it just said omuko tire ye call runoff. Now, runoff the constitution and describe the way a man has said runoff no beko. Article 10.3 no Emma National Council for the well-being of the party. Everything may take a decision to vary any other decision of the National Council or a body
reporting to the National Council. And we better say a illegality this party, the MPP party, a national party, a corporate institution governed by rules and regulations enshrined in the party's constitution. Eni a wuti ye chochofo abadi achire di ma osonama nyuku o mai Ghana mu na wo chese no kwasem ni de mpanimfo akwadwen ho ni nyina no enya de wo mokọ edija amra no na amanyoku no baaya se tie bia ni dwumadi ewodie no wo hwe edi mra so pepepe na ewia no wa amana nso ho na wo san to aso se sempo se wono moka se mpanimfo ni ntini be se kakra na edikan no na ekwa akoto aba no a se bi amanyoku no ni ye die mu a wo ba bi economy no ekokọ ne se bi o de wo mo bo ho ka ekokoye ni edikan ya eba sa esan ye ka foforo eno nti na wo ma dwene ho aye ne sa eno so wo kire mu sei cost one. Now, lawyer Justin Kwebia, the general secretary, okay, you hear say by press conference or address the media. No cost one. Now, electoral commission, a cost. And looking at current circumstances of the economic situation in Ghana, is near say a body like National Council must reason with circumspection. One year, the National Council is there. We are raising the concerns. I'm a National Council. This is a constitutional regime. Wakasa, I am a member of the National Council. Wachajako, ever can the National Council. Say he is part of the decision of National Council. The National Council take a decision. No, there was no voting. It was a unanimous decision, and the National Council take a decision. Okay. Na uko abrocha na omuka se yewura Nana Adodanko Akufo-Addo eye Ghana emampenyi na Simon aye vote no unni Ghana ubetimi akasa we media onye memampenyi ubetimi akasa. Yes, it was a decision of National Council, not a member of National Council. He was invited to the meeting, a decision of a body say what belonging to, or he wasn't there with a member of National Council. Now he has the right to attend, to take decisions. It was a unanimous decision. Eno chachofo abedi achire di ma osona manyuku a wo mai Ghana mu na wo chire se yewura ja konkora no National Council wo ka ho nti pobia wo mo boye no na adwene eka ho bi. Sabato yada ne tipare dia ma NPP amanyuku no se wo mkwakoto enche kora no. Sesi ano niema nyina atwatia ade ama wonom meka se krata tenten efiri ewura boache jako ne nchen apie dwaye a wo kire se sesi ano no na kan ye se wobekọ no akwa preference trinity bre no ewo NPP amanyuku num na so watena se adwene bibi hu se ehu hia enti wagyayi na hia na hia no owo nkyeremu kakra ane sai wo sese ko ba se ya to aba na nipa du ena won mo to santene ko to aba no na emu bi ebo bracket ya was a nipa do no mkoto aba no a wo mo asa kwato wo mo mbo bracket no eso aba ne yi baako na momo we de yase nipa maako ahankuna duonum num 955 wo mo na kwato aba no na so wo mo mabo bracket ne de enipa kuma bi na ye yi wo mo makwato aba no ze ekwoba no sa no asisie bebam bi kura na dofo no na aka akire na natamfo na eba bato aba no ye be na se atwede ama na repoto eje ne pam no twam no eno anu ache no wona kura anko biem no obi akwa akwasere no so ono na reye enti enan no wagem enipa num no aka no wo mo anko no mo nkonkopere enam sayo so amenne wade ache bi adwumade so wo man ne yodo bo achechena se no se dabi asami dika enam so nti ewo so puso ahoma no ne mpanyefo akasa enti ne bo afo sonko meche yira bo ache jako yira Patrick Opon eno ne kasa na no pen wo chesa no kwa en kretwodo se ne yete no sa pepepe eneti run off no meminda ebe 2nd September. The chairman of the elections committee, Professor Aaron Maikwe, Osimubio Emra o declare a manner say meminda ebe ni ebe run off na nipakua omoto 955 delegates omoto meminde etwa mu no omo enebe ho ahoboboa na yegusu a yeyi na we na enre ya ebeto odwa say National Council for ACI na National Council passed a resolution say runoff ya ebasu no nipa 955 no ento aba no nemum National Council members no pe nipa beye 135 pe beto aba no
Yansaka emrana omo apase twene hu nu say first of all unconstitutional and secondly in violation of guidelines that you approve we say ye dey to abano yefale say MPP ni NDC yakọ 7 December but akoba ne say ye be call runoff yakọ runoff was a Ghana for ye to abani nyina no ene yensa akoto bio runoff no but we dey this is say parliamentarians open and enter runoff no eba ne say Ghana for ye ni nje ho MPP ni NDC ye ni nje ho before say ye kwa abatwe mu no na ye nim say runoff ebetimi aba enti no mudi ni nyina say election emra ni say the runoff ba mu be and say external branches no ebi ekọ back kroma na say first of all say ya mo ye wo abatwo no ho no manya mo sise ni yi sa emra ya ye bu ni koimu no eno na ye ruabo acheja akọ eni ni team aya adwempo say ye mpese ye di edi e ba be kwa akotwitwiri emra na MPP mpanyifo no ebuso no enti ni sad ya ye twe ho afri ho awusuawai yera Patrick Opon wono ena ebo for sonkondema yera boache ajakon se omanfo beka ya kutawansa bosomi no mu de toso de no ba ko na asemi ebeji nne wo my Ghana mu ne nyina na efa kane ahonedie so afo maame Cecilia Abenada pa ho se watata sika so pa America dollars ka ho ewo ni fie na fie do kura enye ba ko wonum kwa bele mpesi won san akoko hu bi na ekwawie no kronobo a esi wo fie ho ne nam so ma wone ne kunu wo mokọ deport asenyima aposifo ne mu hwehwe mu no na ma asenyi bepie ya Ghana fo nyina so ye baba yenum na agya ye kan bie na eno ena sesei enkran circuit court ahye yewura special prosecutor say adaworoma sika na ode ne nsa to so say wa council say ne ne egu fie wakase ma me no wo makwan ma ne mfa sika bi mo ne ho bra no ebiribi aso say wogya mu no ode na ade ma no na otimede ye de opese ode yo na ne nyina no na court kro na san hyese sabi wo hwe wo no ma na ewo fie ho ababa wa ba kwa wadi mfinhia no du nwotwe patience botwe ene maame Sara Jay ya wo mo etimi kokko wi sika no ende wo de ntansa pa na abo wo mo na mom wa hyese enna makon so no wo de ama special kwasipita wo mfa eno sika ma no na eja wo mfa nkonko ye de obe na mom wo no mo a ekokko wi ene de court no e de ntansa na abo wo mo se wo mo hyeda pa na bopo wonyina de wonti se ho se won be wi sika no abra wo ye fie ho adwuma ena ampara ne nuane ampa wo mo sanso ewia ne makon be se mpirenum enti eno so ho ntansa eda wo mo komu na onyaka se won fa sika yi mama me na fe won fa nye na adwuma opese wo de yo na yo no ane de anom na ho ade ene e behwe Ghana for e chense ya che wo wa hyatuam se wo mo bobo wo hwene e kasa ni na nsu ni nyina mu no ya se de ade wo no ene edie enye de ekomde no court ya ono ene kura mra no wanya hye se eno Cecilia Abenada pa won konkwaji ne sika na mom special prosecutor yewura kisi ajaben enefu makon so no wode ama se eni kwan se tra won fa ma me sika ma no na de opese wode na ade ye bia no won fa nyo na lawyer Eduji Tamaklo wono so ayemranim ni kase de ma NDC amanyaku no ene wakasen wo se hwe wo pa ban ya wo fa kwa bi so age Ghana fo sika pa eye to a eye aban yo te so ya mampanyi na do ene die nemu wo se na no na aban de ba ye se 11 na 11 no de ba na hyase na nkofo obo won mo hwene ene wo ye se o ewe no kura no nyese bia wo ba ba gisika kase bia eye nkuma bi na dada so na do be ne se 100 Ghana cedis de kro ene wo ba hyase age ne no 100 Ghana cedis de wo de be chew na mo 300 ya na se 11 no e bia chew na no ada ye nkwote a afi de 1 cedi kura wo sende a 11 da so no se eno so ne sai na ja sa ban wo na nkwote kwa so ene wo je Ghana fo sika afi tobu tunu wo ye se wo yini nyina firi wo no de 11 no aba no eno so na se won mate won asem sa ban no peso sa fa kwan bi so no osan so de ba biem enam sayo so ama ye Eduji Tamaklo kire se mampanyi na do waji sika pa eto no de waji bi na so so 11 kuro de ba ye hunu fa so bia ya de aba ma Ghana man ye hunu no ma papa bi ya asabio aban na timi dia ye obetumi de nsase ne bo no waka se 11 ba ye nti enam de aye kwan anase mpo me de bia janan enam
sayo so ama national organizer edema NDC amanyoko no Dr. Joseph Yamin ade atodwa e kire sanunti na 2024 abato soronko da ya nimu no na wosere Ghana fo nyina sa ye ha ye nipa sasa mansama ya wosama ne tamfo nsuo da no wo bia hwe ne kokromoti na wonkotintim fama NDC amanyoko no sanse wo ne amanyoko a ebeboa ama o ma Ghana ensiesie mapa atumi aye adwuma in public. You should refrain from we are not winning. It doesn't look like the case is that. If you are saying that, you may not know the people around how strong their conviction in the party is. And the likelihood of you demoralizing them is very strong. Let the people around feel that we are already there and that we should be on board. The second one I talk about is empowering through information. We should have information at our fingertips, both positive and negative information. Positive on the part of your party, letting the people know what the NDC stands for, what we brought ever since to be in power, as against what the FPP have introduced. The road from Taprani to your junction alone is enough to take the FPP out of power. How effective are we sending these signals to the ground? I just want to be snappy, so I'm not going into details. The third one is harness the power of social media. I say it's a tool that you don't need a license to operate. Social media is a weapon that you don't need a license to operate. Let us take advantage of social media. All we used to do with our social media accounts, like my brother, the legal director of the NDC, whispered to me on the high table. And this one, I'm not sure he's going to charge me on that. I was your way a national organizer the ma NDC amanyoko no Dr. Joseph Yamin. Mamemfa nko mfimfini mantemu na yekonso a twifo atimo kwa abato mpesua so ne yewura abankra chepani owo ho wasode agina pa anya asemwa wone ne posi sadom ewo ho wo moni abere se asase agudi a ewo asase ase na ebinum fa kwati kwane atuo yefre wo galamse yese no wo moni abere se wo mbetwa aba ahwe ano sanse mampeni nso ni abere se obetu ase kura e de afiri yemanyimu na wono ebo anan ekọ miamia hodo a wonum so se ebinum di se adwuma no omanya nipa makon nan epa achi aso ebi eye William Toku wadi mfinhia aduasa nan sana Musa Wangara wono so adi mfinhia no aduasa nan Isaac Owusu wadi mfinhia aduanan enwotwe na efe bobo nsa wo mu eye Musa Lasa wadi mfinhia na do no enson na wono so wo mpa achi nyina no nso wo sanya tubra ne efiri wo mo ho eno na yewura nyantachi Robert Ajiman wone abankra chipeni wone ni posi sadon no peni commander ya wodano owura adebo aten ya wono anso Charles Kennedy ho na wo makwa akoso safo epanchi na ewie ne no wode afutu ekwa amatemamufo ewo ho se wo mo nka ho bi na wo nyina mo asebe ne wo betimi atu galamse ya se de afiri ho na wo mo sense ase afi ensuo no wo mo se no ewie a enso ho koko akuyafo asebio wono mo ho sesese koko na da na binchi emfaso bi amaso no wo mo nso hwe yi pa na wamfa wonsa asana nkoma galansefo entesa ukuyani abeda wasanse ede amagalansefo no enya dia wo beja wa ma wonso wafa ho adie emra no ebeso opan achibi na say na honorable wode to Sompa ensentwerofo anim so we need to say aban say galamse die enya dia also so until we introduce community mining. Yeah, try see benye bi wa ha let me minimize galamsey activities na wa ha no.
Now one challenge I major pan say anytime I over try say over call or to say nearby you should move around that ya papa over France or hey order. Nti no omunye wura mu ano makwakotom yeso ye ni means bia etumi de chesi wo mu and I say de beso me chesi wo mu arrest wo mu nti that is a major challenge you wa and omo banso a ekwan a omo befa so de baba no omo cheda ase no nti wo kra wo ka wo de ban ti so de si ekire me no ka say nante be 5 kilometers ni de edu hanom nti challenge ma ye nyina I believe say communities ni so wa around no omo so play omo role nke betumi aboa in a sense say ho no mo fly at the bar site no nti say omo so sorry say omo makwan a ye be say omo asase no omo makwan a omo so betumi aboa e ma say adwuma we no nyina aba forma man I believe say to say the aban aka no ye nyina ye mboa na ye mfa kwan ye betumi agi asase no ene ye nsuo enu efi ho we de nya nsuo mumum na nso uhwe asase anka betumi de aye fudie koko na sefo ni nyina no na pharmacy bi de amema ma omo a omo asiye hanu mo no pasa ya yehu so ni challenge ana me ka che no se river pra no ensu e eso enti no se nipa no kotom na so wo a unu medware anya de abotumi echisi no enti me apili senka sa speed boat ni ade na aban etumi abo no homodin ato no ni se limiting one corner bi anasa one river board bi keke o se etumi de konsu akese organa so nyina na omutumi boaye ma yesu dwumadie na ye no etumi akokoso ni Honorable Robert Ajimanyantechi ene DC ewo twifuatimokwa ena ate se wo kasa se ye para fase ase bi prade nka wada nanso galamse de wono mo wi no enso nani sei ema wo mo hu eno ena wono mbo wura mu a wakwa akonya nipa nnan aso mpanchi na wo mo asanya atuomi enu afiri won ho a sabire ye de abanka ba agu wono mo nsei na wokwa National Identification Authority wono matena ye ba koye wo eye twifu praso ya no ewo mfimfin mantemu abusua esum kumo ena aduru wonum na woduru wonum na wanka ntimu anhwa abakasa atemuda ena asie na nso ntesa ne nyina no yese wo modeka na ka won modea no enye esika atuo 6000 Ghana cedis ena won modea nka ne sika 60 million ena omde CG na hwemo kire se epo bosumi nimu ena Canada wonum abapem sese na o matwamuo kire se hwe momu ntimi ntena se enkokeka nkrofo de wa abra momokra mo de mu ntwiaye enti yatwam enti fiti sa epo no a de bapem wasana abosumi ya ewo mu no de wo mu nyusu nkane a wo mu akasa power bank ena omu de dwuma ewo mpotam ho enam sayo so amakwakoya de ama wonom sa Ghana card no wo matumi aprente dodo no a ade ama de hia wonum hia na nimanim ye asam na nam so ama abaika chepanyin ya wono ewo mpotam honom wonum onyafo Robert Ajimanyantechi wono Sompa kase adi nkomo no wo kyeresa sese ka no kra amene wo mu won wankasa ntumi nchie wo ntomo ka ade che na yefo se sese an assembly ni won mo ba be cheka na tua anya sa de na esum no se wo mo damu a ene se wo mo damu say enyina ya we exercise here Electricity Company of Ghana oboye na say affect almost every institution na the am catch your opinion is in fact burden here assembly ntumi absorb ni nyina sa abibia because omo ba ha sa obekaya story bi ba ya na yesi trauma office because omo debt or electricity ho ye pesika as an assembly ye kokutua ma omo momo ye me te say here they come they cry another 6000 you better try say you better collaborate with them na ye ho kwan be fa so na enimeni ya no yakoyie no so efi ho no omatumi aye edwuma mate so mu use power bank na se for omo de edwuma I believe say so more lighter ebema normal no akoni ni mass inside the etino no you will resolve it any moment from now. On monya for Robert Ajimanyantechi wono ayaban krache panyini ye watchfu praso mansini mu na yatesa woron so sam kakra wonim erefayi CG ene NIA wono matena ye watchfu praso no wocheche mu kakra ede amayi ene ye won finfini mantemu ho na meda so gina okwabina community no ewo awutu senya abato mpesua no so na chidom hina wono anso ne wo awutu senya na namatra nkonwa wono ena akọ ho na woye odikuro na na akasa sesebio emabu na ewo ho ohun se niema nkoye nduba bi a wonyo pa ena ohunu ne nyina eyewi saka waka ho ena afi tramado eno no ebasa wo motra
do no kura twam na afi no ogu so hwehwe pono no ba bi eda na wode afutu na ema mabunu so wontwe ho mfiri ho so wompe wonda achiye na wombaba be mpenimpa aboa amakwabena kudo no atimi atumponde a ene na sasu no enyade a yede bobra ema yeye womontwe ho mfamfiri ho na nana ede nsemi to yensa ntwerofo anim bra wo kyerkyere mu a ne nani abere papa mabawa ene mebunu a womo yen Ghana na asamba kwa mpesa meka kire se womundi womonhuni na ene ndroboni a aba weed ene ne ekeka kan se womanhwe na womanhwe womonhu emfiri ho a ochina wombehu se ye daachi Ghana daachi nyina asei obia bibia wo ye bia no kosi broni womu yusu yendro no boni ana womu de ye yendro papa bat se wenhu se ne wasa wo yusu ndro na ye ade boni bi amawo we are abusing young drona yawono it be can't you to know say obi enti ne ho emfi ho na rather no onfa butai bi nsi nanim say obeye na ochina bi ono so onya family ana nebusu a ono so benya wo mo no na wetumi ahwe wo mo yie na wodi wani tu saa ndro boni so a ende untumi nkodu ba bia yakopon on fa wo mani so ntwa nyankopon no mo adopt Christianity no mo hwe senia neama ebeye ka behwe ama wo mo enti nyankopon na yesre no se won sisa yan youth no bebrebe wo ho a neama wo mo ye no wo mo nim se enye ba ne nyina no metwi aba adwuma so metwi aba adwuma so esanse ewutuban enni adwuma bebre ni ha aban ne wotwa nani efiyen so enti yesre me gina akonya so na masra aban se omma yensu yensanka yen part of the national cake na yensu yentumi develop ewutu eye kro a eda kwanhu eye gateway to central region bembo ye pa ye hu na ye call other various cities and our towns into omo hwe yen na ye MPs ni yen aban krachifo a womo wo ewutu sanya east eni ewutu sanya west no womo nhyamu kena na omo suntumi mboa no mo siesie yen kro no mo siesie yen streets yen streets ya wonna enye ene nyame adom mfifiri montemu ene ewe na ampem da kon ya wotodo abasa ena wote se wokasa no na wi atimamufo wo nso amana nso ho ena wo mo chese wote se na wo petito no wo ka se wo national cake ye wo man no entafro wa mu aban no ma won sanka eba ensu a wo mo no mo asabi osutene ena wo no nom ene nso ahonidie no e kama yesa Ghana ha de ba bia ebinum tuura edigu nsum na ebi eja wo mo na ewo fom ehohora eno ana wo mo sanom ente kama yesa bosumi bia nipa no beso ha mu nchemu aduana de wo mo kwa ya asabia wo bekọ no nso no sabi anye wo fi no wo ne yade a na yade foforo eno nso sei na temamufo de kire yensa nkyerofo mede nine power lamti na sesia ne ha ya ni nsuo so de yagusu sra aban se ombo modern na onfa na ni hwe ha mu ni so because iso no bi wo ho mo a bana se wonu ma na e de yare daria ni nyamanyama bi eba ya ye wo kru no mu no e mu nti ya be se no se ombo modern no on dan na ni hwe ha mu wo ahudi a utumi ya bibia sesia no na ye hwe ye sra aban na obetumi aboa ye wo ho no mu Medende nache la lady Fablan Ablade Bushianim. How be brave I hire one, you put him, especially in Sue. Omaka maybe say, water is life. We are showing and to me my life. Okay, or maybe be a project to be a or yemo. Especially MPs now, Muguya from Hano. Now, Mumba Boye, any boreholes, and your boreholes and your pipes. Na the boy who buy ya, ever my pro no so, yari be free mu to a buying in the moon. That's it. In the moon chair, na or mumbuaye. Ya area hanumono, normally no. Na sanya money and me as see ya langard issue. Wamu to me be higher or hapa. A best say, ya wamumwa, na wamumbe, chances langard for you, nana. Omo ko ye saasi so maye na ye nya asundwe ewo ye area ha na omo bua ya yeso ye nda wo ye fa wo masida endida imamufo a wonom wo okwabena kurunum na ate se wo mo kasai
free of Impimienu, any Dumienu 2012 Nimua. Ada Banwoko, such a from plains about Tompa and this Yamayoko, one nedding Kunim Rashebajano Afa, Abapim say, and I'm so ama NPP Amanyokonim. I open your back way in tea, year George, Aquam, and now watch us away, Nanan Mabasonday. Yankro Poche Diampon, where yet children what I assume much rasa, Yankro Poya Tomua. I was NPP Amanyokon, one more Facunyano. Now, far one more fine Yabates, as I said, free to Tentrane, and Amanyokono. Men kan say about 20 nyina akwakwakwa ndi si amanyuko dia e say wo Jeffrey won mo sema bedin na so nya den e wo nyame anim enti wo kan wo de akere omanfo nyina se bre na wi aduru so sa abato nyame ya adom afempem yenu aduonu na ebeto no wo mutumi sakra ne omam na NPP amanyuko so edi nkunim e wa from plains en nepotamo. Since 2012, I created constituency in Intimini, but everything is possible. And Tinamia Duma, the Yabako Major, the Comay Mitino. Now, me perform now have a flower or move from Chidom. Sabi will be a Yaomi, I came from our if you be a minimum community, the almost have be a minimum. Sapanyaba, Nasa delegate to Missimi, semi-million anymore. Himself for first time, MPP, which I deceit. Ama, Yadia Sentimental, Uba Sentimental, there 47 I want. Adra any niwe to biase na swase na enye seat e aguso aye boy homode se betimi agye bi aka ho but be a major yakomi kwedi se nyame yadom a wa rehemu se nipa e be no so effect e wo election nim se ni betimi din ko bam de meka e so de na ode ne sa be che ne krase kwa major yakom de ni odidi e wa rehemu ani madofo sebo sabi chitai ani niema wo me de mame no so mu yimi a betimi agye seat no ama MPP for the first time. I was young at Tonkin, Yera Georgia, come on, no, her name was over to me. Upper Frank at Tuni de what I say. Mrashaba Jacunyani B. I was such a from plains about 1 person so. NPP Amayokoni, dear Moni at Tessa Wakasa. What to Mabrunina for Sanyami Atom, Nasa, delegating one to me, a you know, so no, and Emma now one prem Rashaba Jacunyano Quandia. I share her so much to me as a son woman son. Afe mamemfa amra santimamu na asantimamu so medo kɔ atwuma kyekyewerɛ ɛno wɔ atwuma mponu abato mpesua no so timamufo ɛwɔ hɔ ɛna wɔ mo kasai na wɔne Ebeneza donkɔ ɛne di nkɔmɔ sɛ Ebeneza nyame adomara kwa wode bibie ne yɛde fa so ne duru sompa so a ɛnam sɛ mode sompa pa ɛna ɛsom ntino mpanimfo nso bɛte na wɔ maba yɛnsra ba mu sɛ bio akwambɔne kuya wɔ ha papa na sɛ ka akwambɔne no kora nko na nka yɛtimi yɛkɔ edidi nkomo me ye ho bae yankan no so kra ye bekyekere ye nwere nanso sabio mobile phone yi ekura wo a no ane se ekura wo enya dia network wunya bie na kampese watimi edi nkomo ebinum ofuro bepo na ebi furu nnua na ne dom edi atodwo ekese sabi amane a wo mu hunu ne de sompa mo na mo kan ekwa akiri monka na fe mampani ne na pamfo wo monte na fe minister of roads won fe ni enkyere atwuma ene na afa na fe wo meboa na atwuma kyekyewerɛ so wo munya kwampa ne bi that every say ya start say ya to abade twetware ya sisa ya bato da bia ya to abade ma MPP abai yenim say de yanya nana a oboa ye te yenom asem se no even sanka wonum mpo twada kropempo de ya de sra ya sra ne ya de me ya de ne ya de bisa bibisa kwa me sia ma say wo bedi akonwa yi yakwai wo twa so ama yeda da bia wo be ka sa fofra de kire ye enti kwame na ya to mo na sere ya sa sere na do say box site no ya de akwaji sika no ya de akoye baabi fo kwai ama baabi fo intache yo manya ko tare excavator be si kwan so no me na mi sha and na ma be nyina 24 years me one excavator wo kwa yi so no bla cheye papa shampa bo sha me we kura na awrade adom ana wa ti wie mama ye na nanka pese na nka mo bank nsuo to na nka mo de mani e sha de kakra bi awa ha si akasi ye hunu amani ani ye boa ye bre papa ni nyina ti nkwada network na oduru ba bia phones ani ade ade no bia wo network na krom ha so wo hia wo bi na na so wo kodi ba bi na wo po bi abra wo bebra no bi tadua nkom aya wo ti kubenya kube o ko eno wo ye afedi to aba na skroi ye hunu hwe beka ya emfie mpimienu ani edunson ani ni dun otwe budget ni mu no aban photo sanfo de komla hye bedwam ekoka chechewre
tunyina hinu road ho asem e wo mlahye bedwa fie se obeyi akwan amaye ye hwe anim aye odaye 2018-2019 budget ekwan no ho asem sa akopie mu wo mlahye bedwa mpiem ebesi na aye odaye we yensa ntwoni Ebenezer Wusu ansa dawroma na ensemi ebeka yensa ohwe se de edom no wo mo bo nsem ebokufo galon ho no a enye se bia wani na age o na enye yi nso na wo mo yo oye kire pa wo mo akwan ho na wo mo wi afa ewie ye no na nanketia na ye ohempopura wo kuromu ho anaso odi kuro na nanso kasa esesebi na de hye pi atina nanom wonse do ni nyina ya akwan ya wo ba pemfo na ye de ne bekoso won kwa wo ya sebi na makwan boni ntino wobekọ no nya se bia nso ehwiegu amana aka kukuo na kukuo ni nyina nso kora sa akwa akọbọ ede aka ho na nanso de sei eto aso a kire aban titire he say MPO DCO aban na de omo si nanan ti aban eka bibi firi soro ho a DC nka edimi nka say onfa mayen nti aban entwa nani mehwe say ampa say boss site wo kromu ha I say a commercial quantity. Yadia Majuma Kubi say Omra Mehe, no Rametu, no meeting Fidie ma, Yenya Jumadia, any abai more on train ma, a Jumana man sana. The Jumanum Ranasi a woo, near Quat. That's why Empire born and no wonder Roma. Yes, say rat. 2 for so. I'll take a course or no can be a bem. Yes, Sena and a Roma. Yeah. Ni nana no yehuna mane ofuna no tumai na aban entwenani emehwe yen se ampa boss site no ne dodo a wo krom ha no se edwumakuo ne ba ha omoka na omokura da roma na kwan amuhu yi ombetwa so kakra bi ma ye ne wo na omokọ ye na nsuo toyi na afedi asa agye agukura asa kura ti mene manfo ne akeka ensase ese ene ye beka krom ha de ene kakra bi a ewo eho bia no yenkosu ne empe machine na baabi a eho enye no yensiesie o kakra se de be ya praja na eba entensan na nipa enkowu disabu hu ye hane na ohwe se made hye ojan edi momume ene ade ya ni breso ni bresempa na mo o ochina ene ochina eso say obi antimi nko na nakwabena nketia na ye odikuru ewo atwema chechewere na wode to mempani ne domanim se adawroma wo mompe kwampa ne bi ma ono wo mfa ncheche wonwere na sabio se kobasa oyefun ye oya no wamfe wo se a obi ehu mobo ene nti na one ne dom wo maboko ojan mu yi woyefun ye oya na wamfe wo se obi ehu mobo ampa no nti ne ye kan for 3 equal capsules de ama wo sa kobasa kokko no chew sa na osisi no emu ye wo ya wo je wo ba bia anye na wampa no adura abusuya obi hu mobo na nkafansa match no obi abobia mawo yese korakɔpɛ bi wate wokɔkɔ na ke badan heba pidank Mr. Heba obenya bi ato ne boa no da fom 0546 107 107 0546 107 107 21st clinic nie the sciatica expert wama bion papa bi yanka na dawo 21st say wo ya de ni nyina no aduro no ho sciatica no a adano so koda na no wo da abuei wo sori abuei wo tena se kura de abobo sebe ya ba sori agina wo na so no na no so akwa ebo achibidin ya se wo to asentini no etwenwa ba wo na mro mo wonu nyina eno ne kan se sciatica no abusua 21st wo mo na abene mu wo makwade mu ye ne ye original no ankasa de aka ne nyina eye fake na nya no nko a ya de nka ye ne nyina da se fabra ya so ye ye be ne de ho dwuma de ama wo ko kuma se hwe overseas no mo a ye ben Alpha Radio no na fei wo bo asenso Council Quarters, Quad Junction, Domme, Market one man cry your horse, Sunyan and Crans at a chimam. For your home and way, 0540 311 311 0540 311 311 and our face 0249 311 311. Na mizo and a 5G energy drink in the account for the amount. A drink papa, we win yan say ya. Sunny road and why and wahoo. We and petting you, and I want sure I need yes, ye. Jenny Honoho,
no wanya pie na say bread bi di aka ho ba bia wo di ama wo awie ye bekọ kama pa ahyenkafo won mo gina awia so che mo amotena moto so che no mo na yede ma mo 5G no ho nkomo na mebui wonya bi na wo no mo aboa ma ho na mo sisi ho so emma ho ade foforo ma otumi de yi adwuma na wonya mizo no kra de jai mizo no ye o ma hodo bebre no a ye o mizo fruit drink ho ene ye wo mizo mango nko ade enso ho mango na mu pikama enti wo no mu a emma wo men wo me ya da mu ni nyina betumi de aye adwuma abusua hye no so en se wo ko manager Daniel hono mu at 21st clinic wo benya bi ato wo hwa overseas because supermarket sister say wa no manye no wo mama Esther eno so ewo abua kwa na PNC Ventures ano manye taxi station hono mu a na Sachi Enterprise ewo asafo abinchi opposite VIP car parking wo behu wodnom kwa company limited wono so okofo dua abusua hye no so en se no hotel hanmu ya so yesanso eton bi KNF when what say Kinju anade Kinju on Enterprise yes one should ton bi now man in 0263 752 944 and afi 0263 185 869 on sa abekan ye afen so ebi wo hono ma beto ene ma remfi se wo takwa de tabita frɛw na tabita semi musa se bia na se bio wajaja ho ene ye de aba be wo ana wo na ade akwa wo ba bi na akwati infection ka ho bra na fe wo mo waduro diabetes ana se akoma ne mrebu mu yade a na ne nyina wo de aba be dan wo mo enkran so wo mo wo ho tabita ahomani 0202 347 647 0202 347 647 ya na wafre no na wono mu a prostate afen wanya ana siche yade no wanya no udika akokora ye hwe okwa dikan ehwe enema nyina mu adama ode ma yenko computer so dwade mra ye ba de aka nyina yerebeto also Sesia Ghana hade open internet papa eye smooth eye fast bemo waye dia wo ye bia with speed ya eye Cloud Ghana internet and fa ho ne ba bia wo hye say a new site and a rural area Cloud Ghana chow internet ni tuma said demo ani entertain ko na ne speed ne so de wo hu ne seso da say dwumem efie ana ba bia wo hia internet bia de and no ane Cloud Ghana internet sa santamemu hanko na wo dia wuni ha okra Cloud Ghana nko na Ghana ha or providing internet connectivity and twitchini muntwitwensi a dem say smooth dia wodi ye bia a content term so dem out say Wi-Fi and now hotspot deployment CCTV camera installation IPVT installation net surveillance digital security locks and a web hosting there Cloud Ghana internet service and kwana endi uhamo and fa ho ne ba bia wo Cloud Ghana e twa utuma say wo dem ani speed ne die esu ni seso esu bimba Ghana hada simple Unya how bia you provided 24-hour support. Demau ye mrantie no wo frɛ ya ne edru hoda dada. Or how bia sane tie bia ya son no the amount. What to me akoso the internet na digumedie bia wudi bia. Ope ye cha kwan ya top high opposite Love FM. Ye ne kwama rural bank na wo dan bakum. Frɛ Mr Internet was 0202 699 110 ana 0244 601933. Ubetumi so send a mail was support@cloudghana.com. Cloud Ghana Internet. The future can't wait. 21st Clinic yes sciatica expert. Sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no. Se ho techema eno ene fa ne sciatica. Na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bi a enye. Na no na 21st Clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma je no Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa. Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baabi a gise 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa oyare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade pa ko a wo magidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert What dom ama afei na wo hwehwe do oh medofopa ntawantawa bi wo ne udofo ntemu ana oh odo
Somimo. Odo Somimo. Oh, Jai. Oh. Jumedie ibawa kwemu ya wada na jubia. Efri nundu dikosi dumienu. Ewo Sompa 93.1 FM. Kaise eye Odo Somimo. Metro Wujaki Jari. Sompa, 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 Sompa. Aria Prontoberka sia bona busiama sogo so amotia da wose pa samaje brachan yeyin ya kwaya sanso babiem ya to ansem no so na kan kwanhia bia si awo bibia ne kwantempo no so nam so amara wo sam se nipa nan babia won mo da emu odi pa na nipa nan no a won mo pra no oba pemfo ya woje na wo enso eka ho bi awo sam no nchiremu kakra ya yensa kan ya chiremu a na private care bia and registration number no GS 8020-19 wono no na wode nani akiremu ewo bibia ni ya na okro enam so ama abra wodru wapkofo station wono mo ano abusua wo bia hu de koba ye do mu ya ne se ne hye na ato no sa ama wa free ne lane nim akwakodi the other lane enti sa abra ni mu wono na sprinter bus bia ono so ne registration number GS 7077-20 na wono so ayiniti a oba ena kokehia ye amunumu wono mo ade nipa nan ena won mu pra ye a yetete se oba pemfo enso aka ho bi asem ni mu oya pa sanse oba pemfo de enipa mienu ena se koba se nyame amfafi a wono ehwere enam saya so ama ye ne danseni a asem ni se ye okopie mu obi edi nkomo emado na ni hu ye no Wachemu edichire. Private car no like ma akunsiane ede esi na private car ni free work ko ba onya fault ana sprinter ni free kuma so ba the mu ya ni say we na ma private car ni ma fault no ba ana sprinter no ko to omurem de mu ya but no pim for bin su ti to mu nyina prepare ne nkra ya drivers ni say wo hwe private car na issue no kire say wan ko driving school obi a wonim road safety and we basic kwa myself left and right into one and a photo account am de be ma sprinter driver and say na speed no wo azumi say na speed am say na more than 100 kilometers into na wo sevu ya but anye yi into yakubombo na ye da na say and the san can afraid dan kan pe bebre wo kwan no ho anka to enchema nke be si bibi na aso be fa no anka yentimi ensia kwan I was ya semba say ya Asuno bia ne se no sika no na so ni nyina mu no ye jama nyame na kwaba no sa no ye ne passengers ni bia na one motor sprinter bus ni mu enso edi nkomo na mo tena family mi mu ya ne se ka bi free benku wono mo ye aisa ka kwa bi da wono ka bi free o ka black abetwa ye de na ni ena ne mi mu ya ne se ye de no peja asia ba be hwe hwa adane ne mi mu ya no na asa na me danti mi hu na asa da ye bisa ti se u bisa o mo na se o mo so se sa na tie bia na ye sa police station on side tina the mini ball so I say private car be the police station I would say point I buy side no more to drive on board na ben say nke be ya over wo so kakra so went ma wo so to drive on so dey with me na fam dey kakra the ma o hit private car na ma car so Daniel Samuel so no ben amna na no ma car Daniel Abusiana chasa eno no we yankwanhia asie ewo bibie ne kwantempon no so nti nipa nan a won mopra no empire ne yebo se nyankropon be kurukura won mu na wode na yare setumi no enso aka wonom ene ma yenwie wo mfimfini mantemmu na no nso we regional coordinating council no na international news Ghana won ma tworo kratade akwakoma wo se sabi osu bi ekoso a ha wo mo pa na ka won dadwene ho sanse wo mo ni suade hunu ni se wo mbepe yedi papa de ama wo mai Ghana emabunu na won mo ko a wo mo ni abre se wo mbeku nyina ye se sabi ompre wayensen ekoso wo mpotemu ho enti won mo kwa kwaji tumi de afiri regional coordinating council no ho se be na wo mbetimi aso ano na eno na katachi na kwaku akon
wonom ede koda no na nanso ede afutuo sei eko ama no katachi akona ate se wo kasa no che se bi wo hwe de wo matworotworo no wo placards no so a wo mo ka kire emrantewa no ene mpanimfo ewo mu se wo munya se wo monyenye monkure nkuma no efiri mfinche du miensa erikosi du nwotwe na ewieye Ewura Vera Elikem wono nana woda sakuya no International News Ghana no ene ono nso ede na futuo ene de ntia wonom ede dwumadi nwa so etese ahyehye so nso eto so mpansa ntwerofo anim me bunu no eso mu pagya mu voice e won nyama bia ekoso wo region na enye omude nyama ti say mo fra ye de omukwa aware ntem nyama ti say sexual and gender based violence nyama ti say empowerni sen youth na nkasa no as a country no ye decisions mo involvement no enye bebre sa enti mo pese mo kasa fa nyama we hu cause ni na fa impunto ho enti na ya gada enne no ye the petition ebre regional minister but no ni ho enti chief director no g petition no e ka say sanitary pad to mo yi tax no so that my family betimi atobi mo use because about menstruation na enkra e biological but sanitary pad boy they be cry 20 cedis 22 cedis ahina e betimi ato obi as I told you use 2 sanitary pads and sana the month ends that's almost 50 Ghana cedis e den enti youth no ena omo baye no omo de omo srade aba region say region omo ye bibi mfa ho ma omo na ntimi tumpon wo region enti aya Ewura Elikem no wono eneda ekuya no sabi ekuya nsha ban ase nanso wani so ade hunu ne se won bedoma boa na fe emprewanyensen ene enkoda nkuma ya hye wo mo de wo mo kwa awadiem na fe wo mo nso sabi o wani naso sleeping with that information ne yiri wo mo ene wo mo da eto betimi atwa ewo yeman yi mu mfifiri mantemu na nkomo ikoso eno de ne tese ya sleeping with that information wani na ho so ene ba ho so na na urudu nesa agon sa ne yenko so wese yakwaba na sa no hwa ne yebekwa akwaje ayaresa ewuzia so wese de tatahwepa so wese ba clinic one month chain ene na awie yedre yakwa akwaje ayaresa ma ye ho atoye stroke yade no hwe wonua bi obusuani bi wadanfo bi wodofo bi sani ya wohwa ne tebea no ne yade no sani ya gakọ no a stroke na ya ache no ne fa na ya adwojo wontimi pagya ne nsa ne saa ne nan no wontimi maso nya ne sade yankane na nkobeye no na no 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 kasa na asa echim na ekofa abusua koso weswate won be hwe ne kama ne ho beto no na afi won so kura no won so ho atobi wonam sase obusua ne bi yade na atene nkan ya na empire sometimes no wo beka ye boa ne se nyame kura won to ne nsan frɛ no sanse empampi no wan wo yare no beto so no aba ba yade soa wo begya wadwuma kwa betena ne nkan no no so de no se ha no enti two trouble one god so was se ne nyina wo de hu dwuma ama wate asikinkim na so anya kwan na akwa akoye wadwuma for yade nkai wo hwim school junction ba kese kwan no so obehu no 0243 282 629 0243 282 629 Dr. Bawes anie nyame yadoma wo koda bia eba wakwan wate no nan ekopim no nsia ayetie bi ewo mu wadwumam ukọ onyuma so kwa akoye wo de na so wotie nioma pa wotie nsampa etumi boa ma wankasa edane do ahunu sane obesi bi ato abade afa no wakena bi no obi ka ho so atumi aka bi Dr. Bawes yese nyame ya domo a ukọ de bebe bo kwam enti yetie bi Sompa 93.1 FM ene ya ma oduane nye waduro ya Bolivia Enterprise na eka sa asemi a kirewo
wo mo na akwa akofo nnuane a ebo nipadua no de aba na esan so ye aduro ebi future life otua nunum bi na muawo na enema nyina anko kama eno so full alignment hwa woni moti home edi nhwe animu eho na wonsa eka wo mo cloud internet say da chine ntimi ntwan wo nti wo se woni ne tu anamonne nti emfa ho ne ba bia wo kane ani ho kra wo be connect internet ne mfa ma security doors yenye ma wifi ne nyina bibia ejina na akwa mu kama na ejina so nso te se konkoma hene agyan no nti ana wa hye ne nso na tabita se menka nkyerɛw wayare satumi no ɛhɔ ɛna ɛwɔ abe herbal clinic menim yade ɛtew so ya wo mo ne ano aduro wɔtɔ nsa frɛ sɛ hwehwɛ wo mo wɔta no so apatrapa na fe wo mo moaw firi utirimi kwesi wo mo werɛ so no yade bia wo mo waduro a wɔde ɛbɛboa wo awiabere wo madawroma na wo so yemu a yɛde nsɛmpa no ɛsommo agya pia pam dada ɛne medin mene obapa akosia ejewa kwade boate ase de kwade ama kokko Veronica Jando akosia somo Benes ya Grace ene edom no eda mu nyina mo ase na apam ya kono ene die ene ya wada yero abefa ebu a woba se na ya wo enche ekowura weekends yero abefa ebu e wo so woba e de America no nya nte ase o hwe shepu ya yi mahu eh abusia na so mpon gogo bola Odofo me ma wakwa ba eba